Nikola Tesla nije bio samo izumitelj, on je bio čovjek koji je svijet natjerao da radi po njegovim pravilima. Rođen kao sin srpskog pravoslavnog sveštenika, već kao dječak je govorio da će ukrotiti munje. I stvarno, jednog dana je to uradio. Tesla je u Americi napravio nešto što niko nije vidio. U svojoj laboratoriji u Koloradu stvarao je umjetne munje duge i po 30 metara, toliko jake da su se čule kilometrima daleko. Komšije su mislile da je poludio, a on je samo testirao budućnost. Bežični prenos energije, globalni komunikacioni sistem, rani oblik radara, pa čak i koncept interneta, sve je to zapisano u Teslinim sveskama, dok ostatak svijeta nije mogao ni da zamisli. Tesla nikada nije krio ko je. Govorio je: ponosim se svojim srpskim rodom. Amerikanci ga slave, Hrvati ga svojataju, ali Tesla je do kraja života pisao ćirilicom i čuvao srpsku tradiciju. Genije ispred vijeka, čovjek koji je razmišljao kao da je došao iz budućnosti. Spavao je samo 2 sata dnevno. Govorio je: ako spavam više, gubim vrijeme svijeta. Vjerovao je da se sve u univerzumu vrti oko brojeva 3, 6 i 9. I govorio da ko shvati te brojeve, drži ključ svemira. A kad je otišao, shvatili smo, Tesla nije bio čovjek svog vremena, već čovjek koji je našem vremenu dao život.